ngiyi inkuru mbi itugezeho aka kanya ku makipe yombi. Ibintu bikomeje gukomera mu makipe yo mu gihugu cy'u Rwanda ku kipe ya APR ndetse na Rayon Sport, aho ubu ngubu tuvugana amakipe yombi bakaba bamajije kwinjiza mu mazamu yabo igitego kimwe, haba ku ruhande rwa APR ndetse na Rayon Sport. Turaza kubabwira kandi abakinyi babanje mu kibuga, haba ku ruhande rwa Rayon Sport ndetse na Azamu ndetse na Simba na APR. Turaza kubabwira ndetse n'andi makuru yose ari kuvugwa hagati y'ikipe ya Rayon Sport ndetse na Azamu ndetse na APR na Simba, uko ibintu byifashe. Nubwo TV7 bagizaho amakuru yizewe kandi azira ibihuha mu makuru y'imikino mu kipe mukunda mwese, ariyo kipe imwe rukumbi hejuru cyane APR. Mudushigikira mukora subscribe, like, share and comment kugira ngo tuje tubana namwe mu makuru agiye atandukanye tubagezaho uko byifashe mu makipe yacu. Munyemerere rero ubundi mbagezeho ubwino tuvanye ku mpande zombi ku ruhande rwa APR ndetse na Rayon Sport. Aya ni amakipe yose akomeje guhangana mu gihugu cy'u Rwanda, haba ku ruhande rwa APR ndetse na Rayon Sport. Ubu ngubu rero tuvugana iyi kipe ya Rayon Sport ikaba iri kwizihiza umunsi bise Gikundiro Days, ndetse na APR nayo ikaba yatumiwe mu gihugu cya Tanzania guhura n'ikipe bita Simba, nayo ikaba iri mu bihe mu birori byo kwizihiza umunsi bise Simba Days. Ubu ngubu rero iyi kipe ya Rayon Sport ubwo yahuraga na Azam FC match, ubu ngubu tuvugana igitego kimwe cyarangije kwinjira mu zamu bya Rayon Sport, ndetse kandi no mu kipe ya APR hariya mu gihugu cya Tanzania naho rwose ibintu byagenze nabi ku bakunzi ba APR. Igitego kimwe cyamajije kwinjizwa mu zamu rya APR. Gusa ikipe yacu ntabwo twayirenganya kuko ntabwo watsinda ikipe yagutumiye nk'umutumirwa. Birababaje rero kuba iyi kipe ya Rayon Sport bayikubise igitego kayi ariyo yatumiye Azamu. Kumva rwose ni icyago gihuye n'ikindi cyago. Abakinyi rero reka tunyarukire mu bakinyi iyi kipe ya APR FC yabanjijemo mu kibuga, harimo Paveri, hakaza no kubamo Niyomugabo Claude, Nigena Clement, Nshimiyimana Yunus, Byiringiro Gilbert, Mugisha Gilbert, Tadeo Ruwanga, Dauda babakinye basha ikipe yazanye. Ruboneka hakaza kubamo Lamine, nawe uyu ni umukinyi musha bazanye. Hakaza kubamo na Victory. Reka tuje ku bakinyi bari substitute, harimo Ishimwe, Kategaya, Ndayishimiye, Nibis, Dushimimana, Mugiraneza, Lamte, Aliausu, Tuyisenge, Godwin, Chidiebe ndetse na Mamadou wa wundi uko bita mwizamu incundura zigacika. Gusa turabyizeye ko haraza kuba impinduka zidasanzwe. Ku ruhande rero rwa Rayon Sport, ikipe ya Rayon Sport ikaba yabanjijemo Kevin, harimo Kiadimu, Ombolenga, Hakim, Aimable, hakaza gukurikiraho Ginigi, hakaza na Hadij na Sefu na Bibale na Haruna na Madijariwa.
aba akaba ari bo bakinnyi Rayon Sport yakoresheje ubwo yakinaga na Azam, naho ku ruhande rwa Azam akaba haje kubonekamo Mohamed Mustafa Sajo, akaza gukurikiraho Sheikiu Veisoni na Vanikam, Adolphe, Frankie, James, Jehonifa na Toto na Gibri. Abo akaba ari abakinnyi bo mu kipe ya Azamu, aho rwose ikipe ya APR yaserukiye hariya mu gihugu cya Tanzania yambaye mu gatuza Visit Rwanda. Mu gihe kandi dukomeje tubareberera imbere mu kibuga uko ibintu byifashe kabisa, utegukikwa n'andi makuru akomeye cyane turaza kubagezaho. Nubwino TV7 ibagezaho amakuru yizewe kandi azira ibihuha mu makuru y'imikino mu kipe mukunda mwese ya APR. Hejuru cyane rwose bihanganisha kuba badutsinze, gusa turabizi neza ko intsinzi